igama lami lilula hle nginguVusi Nanas Skosana ngokamusi kamhlanga kuza kokwazana komokanyana seyagwaza yazi nikinya kwangayithapha idaka kanithapha amathumbu endoda ngisichobe simanyana ngihlarini mina ngimzukela kwangoma mara kwaligidigidi esingiza kochaga umahobani kalumbe ngomelitsha bakwethu namhlanje ngifuna sikhulume ngesihloko esithi imithetho elawula ukutlolwa kwendatjana imithetho yokutlolwa kwendatjana indatjana sikhe sikhulumile ngayo ukuthi indatjana mhlobo njani pros kokuthoma namhlanje ngifuna sikhulume ngemthetho ngaphambi kokuthi uthome utlole kumele wazi ukuthi kunemithetho elawulako lapho nesiyitjhejako lokha nasitlolako kokuthoma umthetho wokuthoma indatjana kumele ibe yindaba eyenzeka ilanga linye iphele ngamanye amagama ngeze watlola indatjana wathi balala bavuka kusasa awa akusesengiyo nasikhuluma ngendatjana sikhuluma ngesiga esenzeka elangeni linye ithoma khona mhlokho ibiphela khona mhlokho ungatlola amakhasi abe-10 amakhasi abe-4 kodwana indatjana ngiyabuyelela indatjana umdlalo namkhana yindaba eyenzeka ilanga linye iphele ayilali awuthi bavuka kusasa balala kweyakunawa ungayithoma ekuseni uyicede ntamba makulungile kodwana iye kube yindaba eyenzeka mhlokho ithoma mhlokho ibiphela mhlokho umthetho wokuthoma loyo umthetho wesibili nawutlola indatjana kumele utlole abalingisi bakho babe bahlanu bangadluli kwabahlanu kokuthoma siba nomlingisi oyikutana kwesibili siba nomlingisi oyimbangi kwesithathu siba nomlingisi osekelako kwesine siba nomlingisi orono kwesihlanu siba nomlingisi omahlangothi amabili kumele wazi ukuthi nawutlolako abalingisi bakho babahlanu ngasoke isikhathi indaba yakho kumele uyitlole ibumbeke ungayitloli irhatjheke ikhambe yile nale izokurara mntwana kwethu nasikhuluma ngendatjana sikhuluma ngendaba ebumbekileko ungathi uvuke ekuseni kuvela umuntu asikhulume asenze umzekelo nakho uyatlola indatjana lakho umuntu lele nakalele kwekuseni kufika umuntu uphethe isibhuku ufuna ukubulala udadwenu uyayibona ithoma ngerarano vele ithi ithoma nje ithoma ngerarano ngoba akunasikhathi sokuthi unganokutlola into ezinengi ithoma ngerarano mhlambe ungatlola umlingisi olwako lo umtlole eza akhefuzela akhamba raha amatje abantu bathi bambuza ukuthi kwenza njani abathuke angene kwenu namkhana angene kwakho aphethe isibulawa athi ufuna ukubulala udadwenu or ufuna ukubulala umntwanakho indaba le seyiyatjhisa mntwana wethu seyitjhisa klar yatjhisa ngamanye amagama la uthoma indatjana yakho ithome ngendlela yokuthi abantu balulukezeke ubarherhe ukuthi bafune ukulalela namkhana bafune ukubukela ukuthi yokusuka kwenzekeni namkhana bafuna ukufunda nayithoma njalo-ke ngamanye amagama la ungaqala kuhle esikhathini esiningi into evane ngibone mina ukuthi indatjana ithoma ngesihlori namkhana ithoma ngevuthondaba ngamanye amagama ithoma kutjhisa kuvezwa irarano kuvezwa nomlingisi onomraro msinyana kuvezwa nomlingisi oyimbangi msinyana khona lapho kuvezwa nokuthi kubangwani amararo angavezwa omabili kungavela iraro langaphakathi kuvele iraro langaphandle yoke into iyalethwa msinyana nje iyaveza msinyana bese-ke iyethoma ihlabela phambili iyakhula-ke indaba khona-ke nakaqeda ukufuna ukubetha udadwenu ngesibhuku udadwenu abiza amapholisa afike alamule nabathi bayabuza indaba thola ukuthi udadwenu nguye owenza umlandu asithi mhlambe udla imalakhe wamthembisa into ethize zangasamnikela namkhana ikhona into ayenzileko engasiyihle ngamagama indaba seyatjhuguluka besazi ukuthi udadewethu ulungile besazi ukuthi umlingisi othize ufuna ukumlimaza kodwana sele indaba idenjwa ibekwa phasi sesiyathola ukuthi hawa musi wekhethu lo nguye ophosesileko indaba iyakhula besifike egcine mhlawumbe igcine ngokuthi udadewethu akhiphe imali ayidlileko le namkhana siyikhiphe thina simbhadelele yona ngoba mhlawumbe sizama ukuthi indaba ihobhe indaba ukuthi yehle mhlawumbe ibe kupholo vuthondaba ibe kuhobho vuthondaba bese iyathula-ke iyaphela-ke indatjana encane bakwethu imithetho yakhona ngileyo-ke ayikapheleli akukameli indatjana idlula amakhasi ali-10
kwesithathu akukameli indatjana idlule amakhasi alitjhumi. Kwesine, ikhasi lokuthoma kumele sithole isingeniso. Nasikhuluma ngesingeniso sendatjana sikhuluma ngani? Sikhuluma ngabalingisi. Ngamagama mele sithole abalingisi, sithole ikutana, sithole nembangi. Bese kwesithathu sithole umraro abaqalene nawo. Bese kwesine sithole ukuthi umdlalo lo wenzeka kuyiphi indawo. Bese kwesihlanu sithole nesikhathi ukuthi isikhathi siphi, isikhathi sobujamo bezulu namkhana isikhathi sinjani, sebusuku, kusemini, kusebusika, kusehlobo njalo njalo. Kumele kuvele ekhasini lokuthoma konke lokho. Mthetho ekhona-ke le elandelwako yendatjana. Kwamaswaphela kwakithi indatjana kumele kube yindaba efitjhani, kube yindaba enembako lapho umtloli akanalo ithuba lokuthi ajikajike aphele asivezele okunengi. Akuhlathululwa izinto eziningi, kuvezwa indaba, umraro okhona bese umraro lo uyathathwa utjhingiswa phambili uzama ukurarululwa namkhana uyararululwa. Awubi nesikhathi sokuthi uveze ukuthi indawo leyo inani nezinjani ngaphandle. Awa, ukhwela phezu kwendaba. Ngamanye amagama umuntu oyifunda kumele akwazi ukuyifunda ngesikhathi esincane ayicede ayizwisise. Nangabe mhlambe umuntu otsengako athome akwazi nokuthi ayitsenge. Indatjana kaningi sengithi indatjana ezifitjhani. Indatjana kaningi bakwethu zitloleka lula lokha nawumuntu okwazi ukucoca indaba. Ngiyacabanga ukuthi seniyayazi imithetho yokutlola kwendatjana khulukhulu elimini lesiNdebele. Bakwethu, ibizo lami nginguVusi Nanas Skosana, ngingwakamusi kamhlanga ikuza kwagwazana ikomoyana seyagwaza yazinikenya kwangayithapha idaka lithapha amathumbu endoda. Ngimzukulwana kwangoma, ungoma litjumana kwaligidi tsikitsa kotjharha umarhobani kalumbe. Ngiyathokoza, asihlangane esiqephini esilandelako, ihlelo elithi ngezefundo, istage namkhana ichannel INDEBELE TV SA. Nguvusi Nanas Skosana, ngiyathokoza.